Amaboko abarambuye neza. Okay. Umwuka kama. Uwomuchinga. Pressure on parts. Urabona ngo tujya imbere y'isoko. Uze sama shimwe. No cyane. Tugafunga none. Bagiye. Tanta, niyo utagutera. Urabona nyine gutemba ni ugutemba nyine. Hano turi gutemba. Yavuze gutemba nako akunda amazi nyine abatemba. Nabone nabonye ko twabikoze. Iri gutemba rero nyine uratemba ukikunda ukureba aho uvuye. Ha? Gufunga. None ureba aho uvuye. Kandi ko gufunga. Ariko dukora. Ta la 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 ta 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 ti 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 ta ta. Hello my people, welcome back to Akari Nation. Ndasoje cyane mwese aho muherereye. And guess what? Uyu munsi tugiye kwigana kubyina traditionnel bya Kinyarwanda. Nimba ari umukobwa uri hano utazi kubyina bya Kinyarwanda, mu bukwe bwawe uzabyina iki? Niba guhagurutsa uzabyina iki? Ngewe rero ngiye kubyiga hakiri kare kugira ngo nzabone ibyo nzabyina. So turi kumwe n'umuntu uri buze kutwigisha, araza kudufasha, ariko nyine ndiga utuntu duke twibanza ko ari umunsi wa mbere n'ubwa mbere ngiye kubyina pe, n'ubwa mbere nari ntarabyina. Kaze ikintu cyonyine nagerageje kubyina ni igisirimba mu rusengero, ariko ubundi ibindi byose ntabwo nari nagerageza kubibyinaho. Ariko uyu munsi tugiye kwiga kubyina Kinyarwanda, imbyino za Kinyarwanda. So stay tuned, umucikwe. None ugerageze ujye ndeba, ugerageze nyine nk'umuntu uri kwiga uko pe. Bagiye. Tuzagatikaho. Hano umutwe ureba aho uvuye. Ta la 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 ta 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 ta. Noneho kujya ureba aho uvuye. Amaboko yawe kopera yanjye. Ta 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 ta. Ta la 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 ta 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 ta. Gerageza ndebe. Noneho unaseka. Kagiye. Umutwe wawe kwitegura gufunga. Ufunge warushye. Ta la 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 ta 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 ta. Gusha. Nukubeshya pe, none ko tudakoze ibyo byo gutemba. Wabikoze nizo twahereye. Ta ta niyo utagutemba. Urabona nyine gutemba ni ugutemba nyine. Hano turi gutemba. Yavuze gutemba nako akunda amazi nyine abatemba.
nabone nabonye ko twabikoze. Iri gutemba rero nyine uratemba ukikunda ukureba aho uvuye. Ha? Da 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 da. Gufunga. Noneho ureba aho uvuye. Saka niko gufunga. Ariko dukora. Da. Eh? Da 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 la 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 da 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 tin 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 da da. Subiye inyuma. Da tin 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 da da. Uno mutwe wawe ukubure hejuru. Amaboko ari hejuru. Konyine. Kwagiye. Pa pi pi pa pa. Amaboko abarambuye neza. Amaboko inyuma. Amaboko Gukoresha umpatsi. noneho ibyo ugendera mu sitade uze shitamo cyane Nyuma cyane. tugafunga nanone. Eh. Twagiye pa pi pi pa da. None ureba imbere. Yo. Ureba imbere. Asema wenyine. Pa pi pa pa. None ureba imbere. None uko yarambure neza. Arambuke yose. Nuyahinemo na gato. Pa pi pi pa pa. Yarambure. Ah. Arambuke. Arambuke. Arambuke neza. No, wihe. Nego. Bye. Ureba imbere. Naguranye. Nagafunga wenyine. Yo, amaboko ni. Okay, bizaza. Nibagiwe ko nsubireho. Amaboko yawe. Reba ngewe. Ayibonye? Ukuntu yaza. Ayibonye ukuntu arambuye. Umutwe reba imbere. Ntabwo nihengetse gutya. Kagendana. Biri kuza. Thank you. Akandi kamwe. Tubitangire byose rero. Ubikosora. Kwikunda uzi cyane cyo. Nyine ukiryohera. Ibintu uri gukora ukiryohera. Sibyo? Niba uri gutemba ukareba aho uvuye nyine umuntu akabona kuri gutema. La 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 da 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 da. Ureba aho uvuye. Ugatindamo. No, reba aho uvuye. Useke. Da 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 da. La 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 da 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 da. Ureba aho uvuye useke. Da 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 da. Dentro de. Da la 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 da 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 da. Da da da. Ada umutwe wanjye. Da 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 da. Ibintu da. Da 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 da.
ta la 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 ta ta ta. Noneho wireba umutwe wawe. Ziye gufunga neza kwa kunde sibyo? Yego. Amaboko arambura. Ta la 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 ta 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 ti 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 ta ta. Yes. Anasate ariko. Ikuza. Okay guys, turasoje kubyina. Nizere ko mwaryohewe, nizere ko mwabikunze. Abantu mushaka kwiga kubyina muzatwandikire muri comment cyangwa se mu nimero zanyu kugira ngo mbahuze n'umutoza wacu. Amazina ye yitwa Tito, abyina mu itorero Inyamibwa. Ndizera ko twese turizi itorero Inyamibwa hano mu Rwanda, cyetse n'imbuto yo mu Rwanda. So mwakoze cyane kubana natwe guys. See you.